Awuthi ngibone uthini ubafo uthi uvukani 21 hayi MK izosifaka ehlathini siyi-KZN. Uyabona nje bafo lento eyishoyo nami nje ngikanye nawe ngithi hayi impela uqinisile iMK nami ngibhilivela ukuthi izosifaka ehlathini. Kodwa for the fact ukuthi abantu bakhethe yona asibayekela abantu siyibone iMK bafake ehlathini ngoba abantu bakhethe yona futhi mase besehlathini sebegaxele ba right impela abantu base KZN kubo ukuthi bafakwe ehlathini yiqembu abayikhethele bona bayitshela ukuthi kumele baholwe ilona futhi bathemba ukuthi ilona lizobakhipha otakwini. Kumele kube ukuthi liyabahola ngempela kubonakala emveni kwalokho asazi ngikubona phela la it's a matter of different ideas. Abanye abantu akumele sihloniphe idea yabo although uthola ukuthi sinezinto nathi esikala ngazo ukuthi hayi ngeke abakwazi ukukhishwa leli qembu because of this and this and that, kodwa bona banelungelo nabo njengabantu bala eMzansi mabethi bona babona kuyileli qembu lizobakhipha enhluphekweni lizobakhipha otakwini abanikwe ithuba sibone ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Ngoba ngiyacabanga noJulius Malema kule statement asishoyo naye nje ngiyazi ukholelwa kulento eyibhalela ukuthi ayikho indaba yeMK, kodwa for the fact ukuthi abantu baseMzansi bashuza yona ngisho ngathiwa bebechuza iqembu eliwumsangano kwangempela kumele banikwe abantu ithuba beyibonela imisangano yabo abayichuzayo kunokuthi uthola ukuthi baloku beyitshela ukuthi hayi thina safeyilwa nanti iqembu esasilikhethile kodwa kwenziwa ukuthi kungcono ukuthi benikwe ithuba bayibonele bona. Ilokho esikushoyo ngoba kungenye yezinto uthola ukuthi iKZN yonke ino 100% mase abantu bakhetha abantu abawu47% bakhetha iMK bese kuthi lo 53% or 53% uthola ukuthi ukhethe amanye amaqembu not elinye iqembu amanye amaqembu inqwaba yamaqembu okusho ukuthi vele kulawo maqembu alikho elingaqhathaniswa neMK ngokwama percentage. iMK ihlulwe ma ukuthi kuhlanganiswa onke amaqembu against yona. Ma ukuthi kodwa ulethe iqembu ngalinye kuyacaca ukuthi intando yabantu i-directed kwi-MK, so abanikwe i-chance fair and square bese kuyabonakala ukuthi bazokwenze njani. Kungcono ukuthi izinto eziningi siyikhulume thereafter sekubonakala ukuthi benze njani. Uyabona nje kimina I don't believe totally kwi leadership yeMK. I don't believe nje ezintweni ezenziwa eMK, kodwa to be principled, to be as neutral, ngiyabhilivela ukuthi abenzekanga ubulungiswa. Abantu base KZN bayimela bacaca nje ukuthi yena iningi labo bathanda iMK abanikwe ke lo chance ukuthi babuke iMK yabo iba leader sibone ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Ilokho nje engicabanga ukuthi it's fair enough.